A evo sada jedna nova zvijezda diskosa. Zove se Dragana Mirković. Dragana Mirković, kada sam prvi put se upoznao sa njenim radom kasnih 80-ih, s početka 90-ih, to je bila jedna ogromna transformacija. Moja priča vezana za ples počinje sa tom nekom ljubavlju koju sam imala u sebi. Uvek sam volela ples, ali verovatno se tu ništa u principu ne bi dogodilo da nije bilo Đoleta. Ovo, da si vidio, to, da budeš čučim dole i onda se izvučeš, cap, čekaš i onda dođeš. Inače sve ostane dobro. Up and down, and up and down, left and right, turn left, clap and clap your hands. Up and down, and up and down. Pa ono što sam negde od njega dobila, to je bilo da se ne plašim da igram. Bring back the beat, yeah. And dance, and dance to the rhythm, and down, left. Da pevam i da igram. Ne sve vreme da igram, ali moram da imam igračke numere, jer prosto je to ono što je po meni jedino pravo. Ja sam uzeo jednu pesmu koja se zove Pokrenaš me tvoju ljubav, postavio sam ritam i dodao ono moje come on, a je, dolazi ona kod mene u moju plesnu školu i ja kažem da čuje samo jednu pesmu, pustim klik. Ona se oduševila. Hoćemo da radimo. Hoćemo neki ono staviti. Morat ćemo nešto da radimo. A znaš ti ono? Slatko, pa nešto raditi sa Gagami. Pa kako ćemo, pa nema veze. Pojave grupe uopšte Đogani Fantastiko, mi smo imali jednu onako neuzburkanu estradu, što se kaže. A da li će to ljudi u Srbiji u tom momentu, kad niko se nije pomerao, svi su se pojavljivali, moje koleginice u dugim haljinama, klasično stajanje na sceni, samo mikrofon u ruci, malo ako prošeta rukica, to je to. I sad odjednom ja koja, mislim, baš igram na sceni. U to vreme Dragana Mirković je komotno mogla da stane na crtu sa svim zapadnim likovima. I što se tiče izgleda, i što se tiče koreografije, o pevanju i da ne pričamo. Tu se dešava jedno ozbiljno uzburkanje, estradno, gde svi sad pokušavaju sa nekim trikojima. Pa dešava se i Ivan 200 sad sa onim kombinezonima i s nekom koreografijom koja je opet vezana za Đoganija, s obzirom da su i sa leve i s desne strane bili ljudi koji su izašli iz Đoganijeve škole. I samim tim počinje to da se diže na jedan ozbiljniji nivo, gde nije samo dovoljno izaći ispred mikrofona, otpevati pesmu, mahnuti rukom, okrenuti se, otići, nego ti dobrano moraš da se ozbiljniš, da držiš pažnju tom nekom gledalcu koji više nije samo slušalac, nego i gledalac. Mislim da smo radili koreografije po 4 ili 5 sati dnevno. Imali smo čak koncerte mesečno po 26 dana smo radili u jednom mesecu. Čak po 2 koncerta dnevno. Jedan koncert negdje oko 5, drugi oko 8. Đoganijeva uloga, koliko god da je bilo urbana za to vreme i podizala je estradu na jedan viši nivo, stavljala je u nebrano grožđe gomilu izvođača koji su sad morali da povedu računa o tome kako se obući, kako napraviti pokret, da se ne izblamira, da ne ispadne bez veze. Kada je pređena ta barijera, ljudi su već počeli drugačije potpuno estradno da razmišljaju. Čak se i starijima mnogo dopalo što ja se trudim da napredujem, što se ne zadržavam samo na tome da ja samo pevam i tako dalje. Šampion! Najbrži pevač na estradi, brzi. Najbrži od njega.
Sve ono što je bilo u tom momentu atraktivno, sve ono što se dešavalo u svetu, mi smo to prenosili na scenu kad je Srbija u pitanju. Mora nešto da se dogodi na tom koncertu. Bez tog nečeg na koncertu vi nemate koncert. Ajde, baš tebe volim ja. A da tebe nisam srela ja, verovala ne bih nikada, da ćeš ti od prvog pogleda biti moja stalna potreba. Da, baš tebe volim ja, ti si taj, to moje srce dobro zna. Ta ljubav o kojoj govorim od samog početka nije dozvolila da se ja umorim, nije dozvolila da se zasitim, nego je samo me naterala da nastavim. Desilo se upravo to da sam došao do Đoganja, da kažemo na prvi onaj čas. Đole me onako kao nekog svog komšiju onako primetio i rekao što da ne, ajde da pokušam. To je bilo nešto totalno drugačije kada je ples u pitanju i moj život u pitanju, jer me to okrenulo totalno u drugom pravcu i počeo sam da razmišljam totalno drugačije i evo sada se bavim time. Sad je to moj život. Tri, četiri, jedan, dva,